Thutha wa bodi ya KECOBO muthenya wa ira kurekereria riboti egi uria Aini makoretwo makirihwo, riboti iria iraumburanirie uria mamirioni ma mbeca cia Aini ikoretwo ikiungumio ni kambuni ithatu iria ikoragwo ikiungania mbeca handu-ini ha Aini na kumariha nicio MCSK, Prisk na Camp. Undu uyu ni wonekanite kunyitwo mbaru ni Aini matiganite. Hindi ya GIKUNDI na andiki a mohoro, gikundi kia Aini rungu rwa ngwataniro ya Music Association Alliance of Kenya maugite ciigana ni ciigana na matigwitikira mbeca ciao ciungumio meroreire ona thengia wao gukorwo mehothete woini-ini. Makiuga marenda mirogotere ya mbeca ciao ikorwo iri handu hamwe o ta uria KECOBO irendekithia. Ciama ici ithatu, Camp, Prisk na MCSK, tutirona igicavu wira wacio, itiratuteithia ithui ta Aini, tondu nie ndina ma bururi ungi ta South Africa, muini aina karwimbo kamwe tu niko kamumeragia. Thina witu ni riri, kana ciringi ya muini ni kahota gucokanirika na no ugacokaniriria niguo ikinyire muini uria yagirire. We want CMOs to be reformed, to be in better performance, so that artists can get what is due to them. Namba nene ya Aini aria mari gikundi-ini giki ona thengia wao gukorwo mamenyekanite na nyimbo ciao igakorwo ikihurwo, maugite gukinyeria riu gutire mbeca mamukirite kuma kuri MCSK. Makiuga ihinda ni ikinyu magunike na migambo yao. Niko keigwa ate murimi ni athie mugunda oya mugunda wake arima ekira fataraitha ekira mbego ahanda acoka arimira Ngai auria mbura kana waitiriria mai ocoke oriri urenda gutwara indo thoko kuri andu metereire makoya ciothe. Some have resorted to finding solace through drug and substance abuse, while the rest of us continue to languish in abject poverty. As CMOs managers like Mr. Ezekiel Mutua and the CMOs director continue to enrich themselves courtesy of the sweats and talents. We are coming for you, Ezekiel Mutua, kwa sababu uliingia MCSK ukakuta MCSK iko mzuri, ukakuta mwenzako ambaye ni chairman. Kasi yenu ni kumanipulate members. Tuliwauliza pesa za members ziko wapi? Hatukukaka mkatuandikia barua za kutotoa kwa chama. Gikundi giki oho ni kiugite ona gutuika kuri na uthuthuria wendekithitio ni KECOBO gutire murugamiriri ona umwe wa kambuni ici ithatu ubatie gukorwo ari wabici hindi ya uthuthuria uyu. Makihinyiriria ati no nginyagia kambuni ici ithatu citaririe kuri ikoretwo igitwara mbeca cia Aini. Nie ngoretwo ndi treasure wa maundu ma mirimu ya muini munene ni arwarire kwina bill akania kuwa umurio ko mugicanga. Can you imagine? Na ni muini cerebro fatie kokoro akirigwo millions of money na ri gwatoraga yagwo. I want to tell those cartels and those thieves that are stealing our money, we are coming for you. Tafadhali rudisheni pesa ya wasanii. Kimewaramba, carry your own cross. We demand the resignation of the CEO of MCSK and all the directors with immediate effect. Gerifotera Kameme TV ni jetagwo Wagoi wa Muiruri.